أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Prije nego da počinemo da pričamo o život časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bitno je da pričamo nešto o pozadina. Bitno je da nešto pričamo odakle počeo taj rod i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je pojavio u Makka, šta je bio razlog, zašto Allah njega poslao tamo, i da pričamo od Hazrat Ibrahim a.s. zato što kad god mi pošalimo salavat na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i isto mi pošalimo salavat na Hazrat Ibrahim a.s. Hazrat Ibrahim a.s. on bio kao mi možemo da kažemo predek od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i od njegov rodom poslanik sallallahu alejhi ve sellem se rodio. Islam počeo, mi možemo da kažemo, kao od vrijeme od 570 do 632. godine po naše era, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem on primio Božje objava, i taj objava sada se nalazi kod nas u časnom Kuranu, i časni Kuran on primio za 23 godine, i čim časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio, onda on nekome naredio da taj dio bude pisan, i 23 godine trajao časni Kuran. U život poslanik sallallahu alejhi ve sellem časni Kuran nije bio u oblik kao jedna knjiga, nego to je bio pisano na razni predmet, na listevima, negdje na kameni, na razno mjesto. I zašto Kur'an tada nije bio kao jedna knjiga? Zato što dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio, i onda ljudi svi su čekali možda on primi još objava, i nisu mogli da sredi Kur'an kao jedna knjiga. I onda Hazrat Abu Bakr Siddiq radijallahu ta'ala anhu on sredio časni Kur'an kao oblik, kao jedna knjiga, i to je, i onda Hazrat Usman radijallahu ta'ala anhu koji je bio treći halifa, on pravio nekoliko kopije od iste knjige, 7 kopija napravio i poslao na razne strane. Zato izvor za nas je časni Kur'an, i kada mi pričamo o životu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i vezane Islam, onda najbitna stvar je u časni Kur'an, i poslije toga imamo tradicija u Islam i hadis, sunnat i hadis od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kur'an je rekao od početak da kad god vi primite neki vijest, onda treba da dobro pogledate da li je to istina ili nije. Na primjer, časni Kur'an kaže: in ja'akum fasikum bi nabain fatabayyanu. Ako vam nepravedna osoba donose
neke vijesti, provjerujete ih. To znači, muslimani kada oni su prihvatili ti stvari, kada mi kažemo tako se dešava u tokom životu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako je Allah pomagao, to ne znači ovo sve stvari mi radimo od sebe, nego imamo potvrđeno dokaz od Kurana i od hadisa. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto rekao, dovoljno je za jedan čovjek da on je lažovac, šta god on sluša, on prene dalje. Dalje širi taj vijest i šta god on čuje, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ovo je dovoljno za jedan čovjek da on je lažovac. Zato to su ti izvori za koje mi ćemo imati korist kada bi pričali za život od poslanika ili neki drugi događaj u islamu. Kao sam rekao, danas ja ću pričati nešto široko i kako je Hazret Ibrahim a.s. odlučio da iseli svog sina Hazret Ismail a.s. na doline Mekka. Hazret Ibrahim a.s. on bio rodom od Hazret Nuh a.s. koji je bio jedan isto uzvišeni poslanik. I Hazret Ibrahim a.s. živio u Irak i tada on putovao isto na razno mjesto. Hazret Ibrahim a.s. on se pojavio negdje 2700 ili 2800 godine prije dolazak časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Iako mi računamo isto naše vrijeme, onda negdje više od 4000 godina je bio doba od Hazret Ibrahim a.s. 4200 ili nešto toliko kada je on pojavio. I on imao dvije žene, jedna se zvala Hazret Sara i druga se zvala Hazret Hajra. I Hazret Ibrahim a.s. je dobio jedan sin od Hazret Hajra i taj sin se zove Hazret Ismail a.s. I od druge žene, od Sara, on primio jedan sin koji se zove Hazret Isak, i onda od Hazret Isak je počeo isto jedan lanac od poslanika. Njegov sin Hazret Jakub, on bio isto poslanik, i sin od Hazret Jakub bio Hazret Jusuf a.s. I Jakub, on isto dobio od Allaha jedan kao titul Israil. Israil to znači kao junak. I Biblija kaže, jedan cijeli noć Hazret Jakub a.s. on borio sa jedan anđao, sa jedan malik, i na kraju je Jakub a.s. pobjedio, i zato negdje su se piše kao da on cijeli noć on borio sa Bogom i do zore on dobio pobjeda nad Bogom i dobio taj titul Israil. I Hazret Ibrahim a.s. kada je imao dvije žene, i kao vi znate, čak ako su žene od poslanike, kod žene se isto nalazi neka vrsta ljubomora. I Hazret Ismail a.s. zato kao sam rekao, on bio prvi sin od Hazret Ibrahim a.s. I oni su živjeli zajedno, i zbog neki sitni stvari kod kuće, Ismail a.s. bio dijete. I kažu da on nešto se smijao ili nešto ovako, i Sara koja bila druga žena, i ona je bila luta, i ona isto bila prva žena, i onda se kaže da ona je rekla Hazret Ibrahim a.s. da istiraš Hajra i Ismail odavde i ostaviš negdje daleko mjesto. Hazret Ibrahim a.s. kada je vidio to je situacija, naravno bio tužan i molio od Allaha
i onda dobio isto objava od Boga i Bog rekao neka činiš kako Sara kaže. I tako Hazrat Ibrahim a.s. odlučio da vodi svog sina i svoje žene na doline Maka, a to sve je bio Božja naredba i Bog njega rekao na koje mjesto on treba da ide i gdje treba da zaustavi ovi svoje kao jedna porodica. I Ibrahim a.s. vodio njih na to mjesto gdje sada nalazi Maka i Khana Kaba. I kaže se, tamo je kada su stigli i poslije Ibrahim a.s. do tada on nije rekao ni zašto on vodi ni tamo. Ostavio ni i onda sam vraća. I žena, ona plašila i pitala zašto nas ostaviš ovdje. Ibrahim a.s. nije odgovorio, ona pitala drugi put, treći put. I kada ona vidjela vidi da Ibrahim bio puno tužan. I ona pitala da li nas ostaviš ovdje zbog Božje naredbe. Ibrahim a.s. opet nije pričao, samo ovako pokazao sa prstim kao da ovo je Božja naredba. I onda ona rekla, ako je tako, onda ne briniš, Allah će nas spasiti, Allah će nas čuvati. I tamo bio šuma, tamo nije bio ni jedna duša, nije bio neka naselja, nije bio ništa, samo bio kao šuma. I Ibrahim a.s. nije ostavio i molio od Allaha kada nije ostavio i časni Kur'an i ostavio njegov ovi riječi. Hazrat Ibrahim a.s. molio od Allaha kada je ostavio svoje porodica sama na ovo riječima i tražio Božju pomoć. Časni Kur'an kaže, ovo bio dova od Ibrahim a.s. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zarin inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimu salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Gospodaru naš, ja sam zaista nastanio neke od potomaka svoju u neobrađenoj doline, blizu tvoje sveti kuće. Gospodaru naš, da oni mogu obavljati namaz, zato nakloni srca ljudi prema njima i obskrbi i plodovima da budu zahvalni. Hazrat Ibrahim a.s. kada je otišao i nestao vode, nestao hurme i kada Hazrat Hajra vidi dijete kako plače zbog gladan i on bio isto jedan i tamo su bili dvije brde koje sada mi saznamo kao Safa i Marva i ona penje u jednom i da vidi da li postoji negdje neki čovjek da bi tražila neku pomoć i opet trči prema svog dijete i vidi nema ništa, on dalje plače, onda trči prema drugi ovo brdo koje se isto zove Marva, Safa i Marva i 7 puta on napravila taj krug. I poslije 7. put ona vidjela kao da nikne jedan izvor ispod noge od Hazrat Ismaila a.s. I onda ona je uzela malo kamen ili nešto kao da se čuva taj voda, da drži taj voda i tako Allah
ni dao ovo izvor i poslije toga kada ljudi su vidjeli da tamo ima voda, Arapi oni su bili tada tako gdje god bude voda, oni su tamo počeli da naseli, da počeo da se živi. I taj izvor se zove Zamzam. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kasnije rekao, neka Allah samiluje naše majka Hadžera, ako ona ne bi zaustavila voda, onda taj voda bi tekala kao jedan izvor. I taj voda do dan danas postoji. I ovo bio tako i onda poslije Hazret Ismail i njegova majka su tamo živjeli i poslije toga Hazret Sara je ona isto primila svog sina koji je bio mlađi sin. I sada i poslije nekoliko godina Hazret Ibrahim a.s. se vratio jedan put, dva put, tri puta kod njih. I tako sada nije moja ovo tema da ja pričam detaljno kako je on onda imao neka vizija da zakoli svog sina i onda on pitao i sin bio spreman, ali tako to možda neki drugi put. Ali stvari je u tome da je kada ovi krišćani, oni kažu ovo sin za koji Hazret Ibrahim a.s. namerio da pravio namjera da se zakoli zbog ovo Božje naredbe, to je bio Hazret Isak, a nije bio Hazret Ismail. A mi kao muslimani, mi to vrlo dobro znamo, a ovo priča od kako su pisali u Biblija i kao mi znamo u Biblija, oni su promijenili dosta stvari i zato zbog ljubomora koje ovi nacije imaju prema islam i prema časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda oni su optužili da taj sin nije bio Ismail, nego taj sin bio Isa. Ali isto kada ja ću pričati par tačke, onda vama će biti jasno da ovo šta mi pričamo, šta mi vjerujemo, zaista taj stvar je istina. Isto oni optužuju da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije od potomaka od Ismail. I oni kažu Ismail nije boravio tamo u Mekka. I drugo, onda još jedna optužba, oni su rekli zbog Hazret Hadžra i prvo završimo taj, onda ćemo onda ću dati objašnjenja za taj optužba da li koja je bila Hazret Hadžra. A šta se tiče arapskih tradicija, svi slažu da je Hazret ovi Kurajš, oni su od potomaka od Hazret Ismaila a.s. I nema ni jedna takva tradicija koja daje nešto drugo objašnjenje, kako sada krišćani oni kažu da je Ismail nije tamo otišao. Isto časni Kur'an kaže Kurajš, oni su od potomaka od Hazret Ibrahim a.s. I prijatelji, neprijatelji, svi to sada priznaju da to je tako. I Biblija isto kaže kada je Hazret Sara, ona bila lut sa Hazret Hadžra i sa Hazret Ismail i onda oni su zbog njene lutnje, oni su napustili taj mjesto gdje su skupa živjeli i onda oni su otišli negdje na šume, na pušteno mjesto gdje nije niko živio. I Biblija isto kaže na taj mjesto gdje je Hazret Ismail a.s. i njegova majka Hazret Hadžra, oni su tam boravili, da je bio neko mjesto, neobrađeno je mjesto i tamo nije bio želo i pićo i ta je bio jedna dolina koja bio na primjer taj mjesto gdje se ne rodi ništa, nije bio niko živio tamo.
I isto Biblija kaže Hazrat Hadžra i Ismail, kada oni su izašli od svom domu, oni su živjeli jedna dolina Faran i kao planine neki Faran i to se zove taj planine blizu Maka, to se zove isto kao Faran. Isto Kedar, kao predak od časnog poslanika, to je potvrđeno da oni su bili od potomaka od Hazrat Ismail a.s. i to isto se potvrđuje u Bibliji. I sada, kada mi kažemo ko je bio taj sin za koji Hazrat Ibrahim a.s. pravio namjera da zakoli zbog taj vizija što je on primio od Allaha. Biblija, kao sam rekao, Biblija kaže to je bio Hazrat Ishak i mi muslimani i časni Kur'an kaže to je bio Hazrat Ismail. Zato što časni Kur'an kada priča za taj događaj i u surata Safat tamo ima objašnjenje kako je Hazrat Ibrahim a.s. imao taj vizija i onda on pitao svog sina i sin bio spreman i onda Allah rekao ti si već ispunio svoj san i poslije muslimani su počeli da zakoli neki kurban, neka ovca u mjesto tog sina i Allah hitio da otkloni taj stara tradicija koja se nalazila kod njih i da se zakoli ovo čovjek radi Boga. To je bio neka stara tradicija i onda više oni nisu tako pravili. I časni Kur'an poslije ovo događaje kaže i poslije toga Allah dao radosni vijest za Ishak i poslije Ishak Jakub. To znači časni Kur'an jasno govori da taj sin bio Ismail i nije bio Ishak. I isto Biblija govori da taj sin koji je bio, za koje je Hazrat Ismail Ibrahim a.s. hitio da zakoli, to je bio samo dijete, to je bio samo jedan sin. I Ishak, on nije bio stari sin, on bio mlađi sin. I kada je bio Ishak, tada već Ibrahim a.s. imao dvije dijete, nije bio samo jedan. Onda kako može da kaže da to je bio samo jedan dijete koji je bio spreman da se zakoli. I isto u Bibliji kaže taj mjesto gdje na koje mjesto Ibrahim a.s. pokušao ali volio da zakoli svog sina, to se zove kao Murija i taj isto planine brdo koje se zove Marva. Taj brdo se zove Marva i Murija, to je baš slično ime. I tako Hazrat Ismail a.s. do 13. do 14. godine on bio samo dijete. Do tada Hazrat Ibrahim a.s. nije imao drugi sin. I u jevrijske oni pisaca i zbog taj mržnja i zbog ljubomora prema islam i prema muslimana, oni su promijenili Biblija i promijenili su ime. Umjesto Ismail oni su stavili Ishak i samo da dobijaju taj čast za sebe. Zato što poslije Allah isto obećao sa Hazrat Ibrahim a.s. a poslije ovo žrtvovanje Allah će njega dati plodove i od njegovog potomaka će se pojaviti jedan uzvišeni poslanik. I kada je pojavio naš poslanik Hazrat Muhammad s.a.v. i jevrije i kršćani, oni su čekali da treba da pojavi taj zadnji uzvišeni poslanik i oni nisu mislili da to će pojaviti među rodom od Ismail, nego oni su čekali da to treba da pojavi među njih, to znači među
rodom od Isaka a.s. I zbog ovo ljubomora oni su počeli da mrzi islam i da mrzi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato i onda oni daju još jedna optužba protiv Hazreti Hadžira. Oni kažu Hadžira, ona je bila jedna sluškinja, kao nije bila slobodna žena i kao nije ona pripadala jednom porodicom koja ima poštovanje i tako oni pokušaju da se ponizi Hazrat Ismail a.s. zato što ako bi ponizili njena majka, onda bi oni rekli, vidite, od Ismaili na kraju se pojavi Muhammad sallallahu alejhi ve sellem i nauzbillah, i onda on isto nije, ne pripada neki počasnom porodicom. I kada mi čitamo, ovo je isto potpuno pogrešno. Na arapskom jeziku ovo za taj riječ se koristi džarija. I džarija isto može da prevod od džarije je kao djevojaka i isto sluškinja. I onda oni ne uzimaju taj prevod, nego da uzimaju drugi prevod. Iako ovo je bila njihova optužba, onda na druge strane Hazrat Ibrahim a.s. on se oženio sa Hazreti Hadžra. Na primjer, ako bi bila ona sluškinja ali bila nešto, nije bila kao jedan slobodna, to znači koji nisu bili kao sluge, nego i onda tada bila takva isto tradicija, čim čovjek oženi, onda ta žena više nije na taj nivo, nego onda ona je onda dobi čast. I Hazrat Ibrahim a.s. on se oženi. I drugo, ako oni optuži za Hazrete Hadžira, onda ista optužba bude prema Hazrete Sara. Biblija kaže, kralj Egipta, on osvojio Hazrete Sara. I tamo se kaže da je, kada je on vidio, gledao njoj i volio i onda držio kod svog porodicom, kod sebe, i poslije neko vrijeme i kada je on vidio Hazrat Ibrahim a.s. da je on je pošten čovjek, koliko je njegov visoko položaj, i poslije toga on oslobodio njoj. I ako je ona bila neko vrijeme kod kralj, onda ta je optužba isto može da ide prema njoj. I onda isto Hazrat Jusuf a.s. koji je bio sin od Hazrat Jakub, i ovo Izraelčani i Bani Izrael, oni su počeli od Hazrat Jakub. Hazrat Jakub koji je bio sin od Hazrat Ishak i unuk od Hazrat Ibrahim a.s. od Hazrat Jakub je počeo Bani Izrael. I kao sam rekao, Israel ovo titul on dobio, kako se kaže da je on se borio sa neki Malek ali sa Bogom i pobjedio, ali ovo je sigurno, ovo je neka vizija, ne može da ovo uzimamo bukvalno, i zato je on dobio ime Israel. I sin od Israela od Hazrat Jakub, Hazrat Jusuf, on, vi svi znate kako je on bio, i neko je kupio i onda on postao kao jedna sluga i nekoliko godina on služio kao sluga kod neka porodica u Egiptu. I onda taj optužba isto ide prema Bani Izrael. Ako oni optuži Hazreti Hadžra i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I stvari u tome kada taj kralj Egipta on
slobodio Hazret Sara i tada on isto poklonio Sara i Ibrahim jedna djevojka koja se zove Hazreti Hadžra. I ona, negdje se kaže, ona je bila od neka blizak rodom od taj kraj, od taj kralj. I isto jedan jevrije, jedan njihove učen čovjek, Dabšlum, on pisao objašnjenja od Tavrata. I on kaže, i Hazreti Hadžra, ona bila čerka od kralj od Egipta. Zato što kada on vidio neki čude kod Hazreti Ibrahim a.s. i onda je on shvatio da je on pogrešio i onda on poklonio ni ova djevojaka koja Hazreti Ibrahim a.s. kada je uzio, onda on se oženio i Allah podario sin Hazret Ismail a.s. i onda on ostavio Ismail a.s. i Hadžra u dolini Makka i tamo su oni počeli da živi i poslije par puta Hazret Ibrahim a.s. tamo on posjetio ni. I tokom ovo svog treći ili četvrti put kada je Hazret Ibrahim a.s. došao ponovo u tom mjesto, taj mjesto tada se nazvala kao Bakka i to je kao jedan stari ime i kao časni Kur'an jedno mjesto se kaže inna avvala betin vozija lin nase lillazi bi bakkata mubarakam wa hudal lil alamin. O istino, prva kuća izgrađena za dobrobit čovječanstva je ona u Bakki, Mubarak i uputa svjetovima. I tako ovo bila prva kuća koja tamo bila građena i ovo se isto pokazuje da u svijetu prvi put ljudi kada su napustili pećeni i došli od šume i počeli da živi kao civilizacija, kao jedna zajednički život i to je prva kuća bila časni Kaba. I onda ljudi su gledali kako i onda dalje. Ali poslije zbog neki promijene i taj kuća se nestao i nije bio ništa. I Hazret Ibrahim a.s. kada je dolazio četvrti put kod svog sina i onda Allah njega naredio da oni gradi ponovo taj kuća. To znači od iste temelj, od isto mjesto oni su trebali da gradi, da se obožava Boga. I kada oni su gradili ovo posebno kuća i tada Hazret Ibrahim a.s. i Ismail a.s. dvojca, oni su gradili zajedno i zajedno oni su molili Allaha i mimo ostali molitva, jedna molitva bila isto da Allah podari na ovo mjesto jedan uzvišen poslanik. I časni Kur'an kaže وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ
यत्लू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम. I kada su Ibrahim i Ismail dizali temelje posebne kuće, molići: naš gospodaru, primi od nas, uistinu ti uvijek sve čuješ, imaš trajno znanje. Gospodaru naš, učini nas dvojicu pokornim tebi i od naših potomaka ummet pokoran tebi i uči nas kako da te obožavamo i žrtvujemo se i okreni nam se sa prihvatanjem pokajanja. Zaista ti mnogo primaš pokajanja i milostiv si. Gospodaru naš, pošalji im jednog uzvišenog poslanika između njih, koji će ih učiti tvojim ajtima i učiti ih knjizi i mudrosti i očistiti ih. U istinu si ti moćan, mudar. Ovo je dova koja je Hazrat Ibrahim a.s. i njegov sin Hazrat Ismail a.s. zajedno oni su učili. I vidite, nekad čovjek moli i nešto traži i vidi plodove poslije 3000 godine. U tome je veličanstvenost za Hazrat Ismail a.s. Obično kada ljudi moli, oni moli za sebe, za svoje djece, za porodica, možda za unuk. Ali ko misli za sljedeće generacija? Ko misli poslije 2000 godine, 3000 godine da bi neko pojavio i on molio za njih? I Allah koji zna nevidljivog i on je gospodar, kao mi vjerujemo da gospodar gajb, šta god je nevidljivo za nas, za njega nije. I on čuvao taj riječi od Hazrat Ibrahim a.s. I onda na kraju tako se pokazao da je kako je Allah ispunio njegovi ovi dove. I tamo u Maka prva plemen koje se naselio i počeo da živi, to se zove Džarham Asanija, i njihove poglavar Muzaz bin Amr, on imao jedna čerka, možda imao više, ali jedna čerka bila udata sa Hazrat Ismail a.s. I od njih, od dvojic, oni su imali 12 djece i najmlađi bio Kedar. I ovi Arapi, oni su sada kao ovi Arapi koji među njima se pojavi naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni su isto pripadali od Banu Kedar. I sada neću detaljno pričati, ali zato što tamo su Hazrat Ismail a.s. on živio i njegova majka Hazrat Hajra, ona je tamo živjela i ona isto je tamo umrla. I onda rodom od djece od Ismail a.s. i onda njihove i dalje. I tako da se mi sada počinemo od dedo od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji se zvao Hazrat Abdul Muttalib. I među vrijeme ta je voda koja se nalazila u Kaba, Zamzam, i taj bunar bio nestao i neko valjda namjerno tamo se ispunio sa zemljom i nisu znali, niko je znao, pokušali su više ljudi da nađu taj izvor ponovo i da bi koristili, ali nisu našli. I Hazrat Abdul Muttalib, dedo od časni poslanik, on isto je pokušao
i onda on imao neki san. I u snu on vidio mjesto gdje se nalazi, ali tokom dok on tražio i Kurajši, oni su šalili sa njim šale i rugaju, na primjer, bez veze tražiš, ne možeš da nađeš, nešto tako. I onda on obećao sa sobom, ako Allah njega dadne 10 sinova i jedan sin, on će žrtvovati radi Boga. Da dobio 10 sinova i 10 sinova su budu snažni i veliki tokom njegovog životu, onda jedan on će žrtvovati radi Boga. I onda i kada je on već našao izbor, onda on primio puno poštovanje kod ostali Arapa, onda su oni njega su priznali kao poglavar. I Arapi, oni su bili takvi, kada nešto obećaju, onda ispuni svoje obećanje. I tako Abdul Mutalib, kada on vidi da svi njegovi sinovi, oni su sada snažni i jaki, i odlučio, kako je on obećao, da treba da se žrtvuje jedan od svog sina. I onda on stavio svi imena i kada je zvučio, izašao ime Abdullah. I onda tako je on namjerio, on bio najmlađi i najviše volio za svog sina Abdullah. I onda neko njega rekao, bolje bi bio umjesto svog sina ti treba da žrtvuješ 10 ovi kamela, ali deva. Zato što kod Arapa bila ovo praksa, ako neko ubi nekoga, onda u zamjenu onda on treba da pokloni neka porodica 10 ovi kamela i onda bi oslobodio od taj krivnji ili grije, inače bi možda bio ubijan. I neko rekao Abdul Mutalib, bolje bi bio da sada ti zakoliš ovi 10 deva umjesto svog sina. Ali opet, zato što on obećao, on pisao ovi 10 kamela i onda svog ime od Abdullah. Ali opet izađe ime Abdullah. Onda on povećao broj 20, opet Abdullah, 30 kamela, opet Abdullah, 40, 50, 90, 100. I kada stigao do broja 100, onda kada on izvučio, onda je došao ime od 100 kamela. Onda opet on volio da bude potvrđeno, drugi put opet bio 100 kamela i treći put 100 kamela. I tako on je zakolio da se ispuni svoje obećanje i zakolio 100 kamela da bi oslobodio svog sina Abdullah. Isto vrijeme tu negdje kada je on se ovo dešavao i prošao kratko vrijeme i onda je Hazret Abdullah bio oženjen, ali među ovo vrijeme se dešavao tamo jedna velika događaj i istorija ne može da zaboravi. I to se zove događaj koje mi zovemo Ashabul Fil, to znači narod slona. Kaže, u Jemen bio jedan kršćanski guverner i on tada bio Jemen kao jedna provincija od Habša i tamo se živio jedan guverner i on se zvao Abraha. Abraha kada vidi, zato što u Mekka svake godine ljudi su otišli da obavlja hađ, tada bio neki na drugi način, ali opet Hana Kaba
bio toliko takvi mjesto koja povukne ljudi i uvijek su od cijeli Arab ljudi su tamo otišli svake godine. I Abrahat kada to vidi, i on mislio da treba da zaista napravimo jedan haram i umjesto da ljudi idu u Mekka, treba da dolazi kod mene ovdje. I kada je on to napravio i vidi da ne dolazi niko i čak kaže neki Arab, on zbog lutnje, on mislio zašto on tako napravio slično kao Kaba, on završio na taj haram kao velika nužda. I Abraha kada saznao i bio toliko lut i odlučio da dok postoji Kaba i neće ljudi bi krenuli prema nama na naš haram i zato on odlučio da treba da se sruši, potpuno da se sruši Božja kuća Hana Kaba i sa ovom namjerom on krenuo prema Mekka. Neki izvor kaže on imao negdje 60.000 armija i neki kažu nekoliko hiljada vojska bio sa njim i namjera bila da dođe u Kaba i da uništi. Kada stigao blizu Mekka i kao da su opkolio grad, onda Hazrat Abu Talib, Hazrat Abdul Muttalib, koji je bio dedo od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on bio poglavar, on otišao kod njega. I Abraha primio njega i pitao njega zašto si došao. Hazrat Abdul Muttalib, on rekao, vidiš, tvoja vojska uzio sa silom moje kamile i molim te neka vratiš moje kamile. I Abraha, on kada vidio Hazrat Abdul Muttalib, on mislio da ovo je baš jedan veliki vođa i pošten čovjek, jer kada čim on čuo od njega, njemu bio čudno, on rekao, da li znaš zašto sam došao? Ja sam došao da uništim Kaba, a ti ne briniš za Kaba, ništa ne kažeš meni i ti samo pitaš za svoje kamila. Hazrat Abdul Muttalib, onda on dao jedan odgovor, baš to je krasan odgovor. On rekao, vidiš, ja sam gazda za ove kamele i ja brinim za ovo svoje kamele. A ova Božja kuća ima svoje gazda, svoje vladar. On će briniti za ovo kako bi on to spasio. I poslije se kaže Abraha, on dalje rekao, ja ću vidjeti kako bi taj gospodar mene zaustavi za mogovo dijela. Među vrijeme Hazrat Abdul Muttalib, on se vratio, ušao u Kaba, trčio taj zidovi ili tamo što je bio neki prde i molio od Allaha. I rekao, ovo je tvoja kuća, ti možeš da braniš, ti možeš da uništiš neprijatelje, mi nemamo nikakvi moć. I odlučili su da svi ljudi izađu iz Mekka da bi grad ostavili sam. Da li može, ako neka obična vojska koja hoće da osvoji neki grad i nema protivnik, nema niko, nema vojska, nema ništa, i ljudi bi pustili svi prolaz da možete uđete, može da osvojite.
i šta bi bio, možda ne bi trajao par minute, da bi ta vojska bi ušla i dobila pobjeda. Ali ovdje mi vidimo šta se tiče ljudski trud, opšte ne postoji. Nema niko ko trudi da zaustavi. Ali postoji gospodar Arša, postoji gospodar svih svjetova. Njemu ne treba neki oruđe. Njemu ne treba ljudi da pomaže njega, nego samo treba neka njegova naredba. I čim njegova naredba dolazi, onda bez obzira koliko veliki neki moć, koliko velika neka sila, onda za minuta može da on bude uništen. I ovdje tako se dešava. I zato što ti ljudi koji su napadali, oni su došli sa salonom. Neko kaže bio jedan, ali neko kaže bio nekoliko. Do tada Arapi nisu nikad vidjeli ovo salon. I kada je Abraha krenuo prema Maka i kažu njegovi slonovi sjedi i neće da slučaju, čak oni udari i čim oni promijeni njihove glave na druge strane, ovi sloni idu, ali čim oni sredi pravac prema Maka, oni ne idu nikako. I dok oni su bili u tome, nekoliko jata od petice su došli i njihove kanđama bio neka suha zemlja i oni su počeli da bacaju ovo suha zemlja i to su bili neki male ptice i suha zemlja oni su bacili na ovo vojskama. I odmah, kažu, toliko brzo se pojavi varečela, taj bolest. I za toliko brzo ovoj bolest se širio, da kažu većina dio od njegov vojska, oni su bili uništeni, oni su umrli i nisu mogli da uđu u Kaba i završi taj čin, zato i oni su došli. I čak se kaže za Abraha, on dobio takav bolest da njegov meso se odvojio od njegov tijela i tako je on umro. I cijela njegova vojska bila uništena. I ovo se pokazuje i ovo se dešavao 40 dana prije rođenja od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I časni Kur'an priča o tome u jedna sura se zove surat Al-Fil. Allah kaže: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaydahum fi tazlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum kasfin makul. Zar ne znaš kako je gospodar tvoj postupio sa narodom Salona? Zar nije njihov plan upropastio i na njih jata ptica poslao, koje su na njih bacale kamenje od suhe zemlje i učinio ih kao slamke rastočene. I kada oni su gledali ovo dešavanje, onda oni su već imali više poštovanje za Kureš i oni su saznali i ovo kuća nije sama, nego ima neki gospodar ko čuva za taj kuća. I prije par mjeseca od toga Hazrat Abdul Muttalib, on se oženio svog sin Hazrat Abdullah sa Amina, čerka od Vahab,
i ona je pripadala od plemeni Banu Zohra. I ta je porodica bila jedna poštena porodica. I kada Hazrat Abdullah, on se oženio, kažu se da je imao 25 godina i negdje piše tada on imao 17 godina. I poslije kratko vrijeme Hazrat Abdullah on putovao prema Sirije, ali usput bio bolestan i umro. I Hazrat Abdul Mutlib kada je saznao, naravno bio puno tužan, zato bio najdraži sin i njegova žena bila već trudna i on umro, bio baš vrlo mlad. I kada je Hazrat Abdullah on umro, on ostavio svoje imovina, bio samo 5 koze i 5 deva i jedna sluškinja Jemen. Ali tokom trudnoću Hazrat Amna, ona je imala snov i da vidi da neko njoj kaže dobit ćeš sina i neka dadneš ime Muhammad. Isto tako u snu ona je vidjela od njoj je nikao neka svetlost i presvjetlio širom svijetu. Za daleko mjesto se stigao taj svetlost. I kao sam rekao, ovo bio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se rodio i Hazrete kaže se njegov datum rođenja bio 12 Rabiul Awwal, to znači 20 avgust 1570 godina i negdje se piše 9 Rabiul Awwal, to znači i da piše negdje malo razlika, zato što nije bio tada ovo navika da se piše i niko tada izvadio rodni list i niko tražio, sada bilo gdje idemo, prvo oni traži da donesite rodni list i tada niko tražio i zato nisu toliko pisali, pogotovo niko znao da je poslije toga on će biti poslanik i taj dan, kaže, bio ponedjeljak kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se rodio. Amna je poslala poruka prema Abdul Mutlib, prema dedo. On bio puno sretan i nosio svog uzvišen i najljepši unuk u Kaba i tamo se zahvalio Allaha i dali su ime Muhammad, to znači taj ime koje je puno zahvalan i puno dobio najviše čast. I to se pokazuje i Allah tako je pokazao da istinski sledbenik od časnih Kaba i istinski vladar za časnih Kaba se pojavio. I prije baš toliko blizu sa rođenja od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se dešavao taj ovo događaj Ashabul Fil, narod slona. I tako se pokazuje da je ovo Allah spasi od neprijatelji i sada će se pojavi, sada se rodi taj uzvišeni čovjek koja će ispuniti svrh za časni Kaba. I časni Kaba bila građena za obožavanje Boga. I na istinski način ljudi bi obožavali poslije dolazak časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Prije toga bio delemačno neko
pada na sađda, neko sagine, neko radi ono i ovo, ali islamski ibadet, obožavanje, namaz je završen način kako se obožava Boga. Isto se kaže kada se je poslanik sallallahu bio rođen, tada su nekoliko su pale zvijezde i kao ovo simbol, kao dolazi jedna velika promjena u svijetu. I ta je promjena donio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I isto se kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem na leđa on imao neka malo dio meso koje se kasnije ljudi bi zvali kao to je bio pečat od poslanstva. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem se rodio i Hazreti Amina koja bila prije tužna zbog zgubljenja svog muža, ona je sada bila puno sretna i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem donio novi život u njoj porodice i isto i poslije njegov dolazak se pojavi jedna velika promjena u svijetu i ako mi sada dijelimo svijet prije dolazak Islama i poslije dolazak Islama i onda imamo ogromnu razlika zato što puno se svijet promijenio i napreduje svijet i ovo sada inšallah poruka će ostati, poruka od Islama će ostati, Božje Kaba će ostati do sudnjih dana i toliko ja sam namjerio za danas, ne već ja mislim je sat vrijeme, inšallah poslije ovo tema je toliko važna tema za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Danas ja sam mislio da pričamo o tome malo pozadinu kako je počeo, kako je Hazret Ibrahim a.s. odlučio da ostavi svog sina i žena Hazret Hadžra Ismaili ovdje i od tih izvora i poslije se pojavio naš draži, naš poslanik Hazret Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, neka Allahova blagoslova i mir bude za njega. I kao sam u početak rekao, i kad god mi čujemo nešto vezane naš poslanika, mi treba da pošaljimo salavat i salam i isto da pokušavamo da mi slijedimo njega i on je taj izvor za nas, on je spasitelj za nas, nije samo za nas, nego za cijeli svijet. I koliko bude blizu, koliko dobije boje od poslanika, onda on će imati korist od toga. Iako naša boja bude drugačije i boja od poslanika je drugačije, onda mi ne možemo da dobijemo njegov šefat, njegov posredovanje. Njegov posredovanje može da dobije jedino ti ljudi koje izgledaju slično na časnih poslanika. Neka Allah nama pomaže da mi postanemo istinski sledbenik Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Inšallah na ovu tema pričat ćemo poslije toga ponovo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.